Živjela sam u dojmu da kad dođemo na procjenu u centar za rehabilitaciju, u kabinet za ranu intervenciju, da će to biti sve, to je sve u redu. Međutim, naravno nije bilo sve u redu i dobili smo dijagnozu. Budući da sam čekala jako dugo na procjenu, ja sam mislila da ćemo opet 2 godine biti sami na svijetu. Međutim, došla nam je naša Marina koja nam je dolazila u patronaže, koja nam je zapravo oblikovala tu našu stvarnost. Našu djecu je teško upisati u bilo kakve redovne aktivnosti sporta, plesa, tako da ova organizacija ovih sportskih radionica sa strane naše udruge jako pomaže. Jer evo, s ovakvom djecom je malo više izazova, s njima se svašta može, ali puno više izazova, ali mislim da u principu kad im date šansu, znači samo šansa, empatija, osmijeh i oni sve mogu. Rana intervencija je doista investicija u budućnost, investicija u zdravo društvo, to nije trošak. U njenom odsustvu aktivira se jedna cijela kaskada nepovoljnih utjecaja. Mi znamo da djeca ne razvijaju svoje potencijale, da se obitelji iscrpljuju, raspadaju, da umjesto da jednog dana mogu vratiti društvu što je uložilo društvo u njih u pravom trenutku, oni nemaju šta vratiti, jer jednostavno postoje korisnici socijalne pomoći. Problematika djece sa poremećajem spektra autizma je vrlo raznolika, ali svakako kroz ove radionice nastojimo poboljšati emocionalnu reguliranost, organizaciju ponašanja, volju, motoričku spretnost, završavanje određene aktivnosti i naravno u krajnjem slučaju poticati onu socijalnu interakciju koja njima najviše treba. Drago nam je da smo dio ove hvale vrijedne akcije koja ima plemeniti cilj pomoći onima kojima je najpotrebnije. Nadamo se da uz naše haljine će taj cilj biti još ljepši. Izrazito nam je drago da ova reda ima humanitarni karakter i na taj način možemo pomoći djeci s autizmom. Kao odgovorno društvo moramo voditi brigu o svakom djetetu, a posebice o onoj djeci koje trebaju našu pomoć. A to su sasvim sigurno djeca sa poremećajem spektra autizma. Drago mi je da sudjelujem u ovoj velikoj humanitarnoj akciji koja ima i jedno toplo ljudsko srce. Vjerujem da će odaziv i podrška ovoj akciji biti ogroman, kao što je uvijek Hrvatska pokazala veliko srce. Uključite se i budite uz nas.